Hadin ka jingkem u Donald Trump ya u presiden jangka Venezuela u Maduro menta u Donald Trump ulakom ban penkono ya ka jingi dai perlok jangka Venezuela hapdeng kari China, Iran, Russia bat Cuba. Kabemut u Trump ukwa baka Venezuela bakane dai perlok tangbat ke US aswa banti niklong ya ka umpniang. Ka US kalau hukum ya kanong yalam pasipor jangka Venezuela hadin ka jingkem ya u Maduro bat lasimti ya kakam anda kadalsi Rodriguez. Kari China kelalong kawai negeri kabalaslam bat hitpun kumpiniang naka Venezuela. Handre ka jingkang lenti jong US ban penyaj ka Venezuela kam don cukasyo ban penlang umpiniang. Nakata kadau ka US kakwa bahkan penyaj hi ya ka umpiniang jong ka Venezuela pada ke US hakadoria dorhan nakamata ka jingmentoy ki no susunong jong kari Venezuela. Kumjuro utrom ulakam ba kasorkar basipor jangka Venezuela kadai ban IT kumbal lai peu hado sanpau million barrel ka umpniang sya ke US utrom ulong baka bisa bami nakane ka umpniang un penyaji mau